Apo, apo, neng agjikjikas kayo. Anya masapol yo auntie, when auntie agjikjikas kami, apay ka de. Agpajikas nakman. Aray man di number iti jikas yo, mabalin ka de. Atan auntie, listam dita auntie tas ilistam ata number mo dita auntie at jikasan ka. When neng, agpajikas nak, ay, isukat ko dito yung number mi neng. Check. Ata ni neng. Neng, pakisad na lang neng 10,000. 10,000 ka di auntie. Ngayon bagok isend ato yung auntie, dapat iyaw pa lang di kwarta tap no may send ko nga dagdagusin. Win neng ato di anak ni wallet ko neng, anak scammer neng, wag ka mag-ala neng. Isend mo pa lang di 10,000, bagok iyaw ato 10,000. Anak ka scammer neng. Mabuting tao ang ano ko neng. Mabuting tao ako. Hindi ako manul... Ayan, auntie. Ito yung wallet ko, oh. Babayaran kita, neng. Basta isend mo muna ngayon yung pera, neng. Kailangan na kailangan ko, neng. Emergency. Please, neng. Isend mo na yung Gcash, neng. Emergency pala, auntie. Itad mo palang di kwarta, auntie. Bago isend atoy. Taba ka scammer kayo, wag ako. Nagadumay scam tata, auntie, wag kami. Naka-scammer neng. Ka-scammer kayo ngamin, narigate. Madi kayo ka din makaawat auntie. Itidyo pa lang ni 10,000 bago nga isin atoy. Win na makaawat na nyemhaanin. Makauma. Isendyo lang mangibayag pay. Ano ti di kwartak ni anak ni scammer. Ijanak ba natang sa baling nga pagjikaasanin? Ni, siga pa iti makagura tatante. Scammer kayo wag kami.